mi thiang rim te an le kong khar mon alutura in sufa ivekin lei nutia chonin ral tiang an kai to him takin kan leng veang rom ni eng moi ta ka khian kan khwal sin na lei ram pela kan thorim na kan so ni beram no mer liam nu kha van mi thiang lim te sai ri moi ni te na la moi sa in kan oya wai na chu pia lui ra ram moya khia chu khopui aleng te chua kadam lo vetin lungai na pia thure an soi nga to lo chan lam tu thung va nga suangai dam te an ni buai na ten a chim phak lo khopui moi him takin kan leng ve ang ram ni eng moi ta ka khian kan khwal sin na lei ram pela kan thorim na kan so ni beram no meliam nu kha van mi thiang lim te sai ri moi ne ne na la moi sa in kan oya buai na chu pia le ra ram moya khian hallelujah amen sual na ten tha an zare le se om ma ya kan dam thei lo i mangai te lal ima nuel tak sale tharau dam lo nun tui ha te tan kilita thing nai dam doi a om lom ni lim takin kan leng ve ang ram ni eng moi ta ka khian kan khwal sin na lei ram pela kan thorim na kan so ni beram no meliam nu kha van mi thiang lim te sai ri moi te pe na la moi sa in kan oya buai na chu pia lui ra ram moya khia hallelujah amen lalpa lom thu kan shil lalpa hallelujah amen hallelujah nang matar ke pen tu ten lalpa min mutir le vai hallelujah lei ro pui nan no la lal krista thang tu te chuan an ui lo lal rong bon nan an sing nun an hun lu an ro sum le thi sen thiang lim ne an mangai lal ram tan an luan ti re him takin kan leng ve ang ram ni moi ta ka khian khwal sin na lei ram pela kan thorim na kan so ne beram no meliam nu kha van mi thiang lim te sai ri moi ne na la moi sa in kan oya buai na chu pia lui ra ram moya khia hallelujah amen dalpan ro pui na chang ro se